Munini wa President Rigathi wa Gachagua gwikinyitie thukuru-ini wa muthingi wa Mutonyora igongona-ini ria gucokia ngatho kumana na maumirira mega miaka 5 kirumaniririo thukuru-ini uyu kuria akumithirie na njira nene aria makoretwo makihotomia mihango ya gucokaniriria muingi wa gicigo gia Kirima. Augite ta muthuri ni arona haraya na kungiaga kugia na uiguano kahinda-ini gaka kwaya gukorwo na nduma na hau kabere. Gukiri uguo ni oritie muingi wa Kirima handu waruma guthie na mbere kuhunjia thayo uiguano na urumwe niguo ona aria maramukararia matuike a kumuigua. Urumwe witu niguo ke nitwendane tuiguanire tha tugitanire riria tukagayukana tukanyagio kama imathe. Atongoria a kiuteti aria mauma hamwe nake nao ni mahuthirire mweke ucio gukumithia nyamukano iria iri kuo bururi-ini wa Mugikuyu na oroho makenda munini wa mutongoria wa bururi aheo gitio kiria kimwagiriire. Hatuwezi kubali kuona na kuangalia mtu yoyote akimnyima mheshimiwa Rigathi wa Gachagua heshima. Mimi penye natoka wale walijaribu kumdalilisha naibu wa rais na kumkosea heshima, hata hawezi ongea kwa mkutano ya mzee Ameta. Ukitembea popote katika taifa la Kenya, ujue ya kwamba nyumbani uko sawa and you have our voice. Mubunge wa Nyandarua Faith Gitau augite hari bata President William Ruto na munini wake Rigathi wa Gachagua manyitwo mbaru niguo mahote kuhingia ciiraniro iria meraniire hindi ya kumatha kura. Ithuĩ gũkũ Nyandarua twethutha wa William Samoei Ruto and His Excellency Rigathi Gachagua. Hau niho tũrĩ na tũtingiuma na tũtingĩenyenyeka. Ngiribotera Inooro TV kuma kaunti ya Nyandarua, ritwa riakwa ni Simon Ngure.